Эң биринчи калпакта бул сөзсүз түрдө высший сорто меренос жум болуш керек. Бул тытканда бирдей тытыш керек. Көрдүңүзбү? Бирдей калыпта. Кийиз жазылгандай кийизди сууга аябай сиңдириш керек, самын сууга. Андан кийин акырындан бул чий менен бастыртып акырындан бышыра баштайт. Кийиз бышканда өзү билинет. Көрдүңүзбү? Мисалы мына аябай бышканда бул бышкан кийиз кайра ортодо туруп калат. So in America we also have the cowboy hat. It's very similar material. Okay. You have the saying in Kyrgyz, measure 7 times, cut 1 time? These are like trick scissors with only one little sharp part at the front. This is perfect wool. Okay, you sure? Right. It all depends on the quality of the felt. And the cutting. Есть штамп. I see people in New York wearing it in the summer too. Okay. Voila. Çok rahmat. Wow. Çok rahmat. Sizge de rahmat.